Mary Joy Mala, Jojo Risa Juan, Nalon Vitug, Nadeus Pangilinan, Mr. and Mrs. Osmundo De Leon, John Hiro Roque, Andre Pineda, Daisy Magtulis, Dayang, Elena Macapagal, Let Mercado, Allen Rivera, Jinky Soto, Mercy Rivera, Mandy Manalastas, Lolita David, Michelle Pagtanghan, Michelle Lobo, Gloria Rivera, Edelina Flores, Moana Flores, Joanet Datibes, Isabeliota Reyes, Teresita Gelanitas, Rowan Serrano, Elvis Serrano, Remedios Dueñas, Camilon David, Cel Serrano, Lani Maglalang, J. Mark Layug, Jose Maninang, Lona Sabidoroda, Teresita Kayanan, Jose Maninang, Leonardo Capuno, Nona Capuno, Glyza Rivera, Milagros Gabunal, Dolores Rivera, Mila Tolentino, Alido family, Gio Emanuel on his 22nd birthday, Elisa M. Angeles for passing the LPT. Iabita namin panalangin tamding kapag nasandari, Dennis Roque, Gianni Sarmiento, Sally Capili, para masanting kalusugan maluwang kapaldanandari, Randel de la Cruz,
Danilo Garcia, Rosel Joy Manalastas, Elpidio Colado, Jeffrey Gasa, Feli Capili, Karen kapatid tamang lalaban at malubhang kasakitan. Para ang kaladwa dari Lea Abelanida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga, Remedios, Siriaco, Felipe, Erlinda, Atanasia, Lorenzo Lusung, Nicasio Lusung, Felipe Pineda, Remy Mercado, Ulpiano Romero, Catalino Mercado Gregorio, Adelaida Bersea, Agnes Dizon, Antonio and Anthony Sigua, Gloria David and Gloria Malulu David, Alfredo Pena, Rafael Alido Sr. and Rafael Alido Jr., Angelito Morales, Fausta Adolfo Enrico Magtoto, Rosalinda Alfonso Meru, Ponciano and Arguenda Tolentino, Rustico and Adolfo David, Jesus Galang, Felipe Pineda, Lourdes Tala Escoto, Jonis Tala Escoto, at dingmaldang kaladwak ng purgatorio at karinganak da ay may binyag at epamibay. In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolor. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baliti. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish in every town visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently prayed for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdón was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo.
7 is a symbolic number that represents the 7 archangels adoring the Triune God. The Cruzada continued through the years, and the devotion to the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón grew stronger, sparking the end of communism in Pampanga. Countless conversions and miracles were attributed to the Cruzada through the intercession of the Kapampangans' patroness, their Indu. As a testament of the strong devotion to the Blessed Virgin, the Kapampangans through Bishop Guerrero made the petition to the Holy Father, Pope Pius XII, to canonically crown the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan. Soon thereafter, the decree on the canonical coronation of the image was issued. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds before thousands of devout Catholics from different parts of the province. This year, 2016, coinciding with the extraordinary Jubilee Year of Mercy, the Kapampangans celebrate the 60th anniversary of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan, Tula ng Kapampangan.
Makatipon tamo, anting meto nga pamilya, kilagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakiyagum, ning banal na Espiritu, mantabeya ke kayungan. At kekan timori. Maya pagat panapon po ke kayungan. Maya pagkapanapon mo naman po mo. Kaniting Aldo, pag masusyan taya, ing kapigaganakan king Nuana Virgen Maria ning bundok ning Carmelo. Makanian mo naman anting meto nga balayan Kristiyano. Pasalamat tamo king Dios, king pamanantabeda ning Nuana Virgen de los Remedios, ating anak nangin Santo Cristo del Perdon. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ning sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo, at ipaniga po tamo king Gino, ing patawaran ampon pasik na nga nakatamo. Iyag kasangin ing miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos, papakalulu, at kay kayo kapatad, imi kasala kong bina, kim pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king maya, pasukat ko sanang depat, kasalanan ko mabayad. Ulinita, ipaniga po kanwan na Mariang kapilan man Virhen, karing sablang helang pombanal, at kay kayo kapatad, ipanalangan niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ipamilata na kami sa naking harapan mo, ning kanwana na Virhen Maria, banking kasaupaning pamananpun na, mga intulid kaming miras kang Yesu Kristo ng anak mo at ginumi. Diyos sa mabibiyang magari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Lukluk tamo po at makiramdam kung naturhiya ni nga man. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Gino, gagawan ng patag ing dalan para karing taong mayap. Matulid siya ing dalan, akarelang daralanan. Pamintuan mi ing kekang kaburyan, at keka bibili mi ing kekaming kapanayan. Ika mo ing bukod ming pagnasan. King Bengi, ikang pagnasanan ing kakong puso, ing espiritu nga tsukako, tayimtim na kang pagdulapan. Potang kaya kaya nga tulan ing yato at ding tao, abalura kanito, ing kabaldugan ning ustisya mo. Ginoo, pagkaluban mo keng kasaplalan, ing sabla-sablang kaya kaming akamtan, bunga na nga ning kaya kang daraptan. O Ginoo, ding taong kaya kang pinili, kaya kalang pepagdusan, at king karelang kasakitan, ikeng karelang ausan. Ika o Ginoo, ing pepasari, king kaya kaming sing-sing, antike king babaying magkakasakit, king kayang pamanganak. Mibibili kami, king sakit akaramdaman, dapot alaking apasari na anuman, alaking ikwang tagumpe, para king kaya kaming balen, na anuman alaking apala. Detang kabalen ming mga mate, subli lang mi, ding katawan do, miyuman lang mi kabiye. Ding sablang matutod, karing-kare lang kutkutan, miyuman lang migising, at dalit lang matula. Nung makanano na yung pasagiwan, ning ambon ing yato, makanya na lang biyaya ning Ginoo, detang malwat ng mete. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. ing Ginoo tinandoyo iba't banwa, ing yato linawene. Inginu tinandoya ibat banwa, ingyato linawene. Dapot ika Ginoo, ari ka kapilanman, ing balang dayi e nakakalingwan. Talakad ka at lunusan ming Siyon, oras na bangke kayang lunusan. Ing takdang panahon, miras na, kaya kayang sakluluan. Inginu tinandoya ibat banwa, ingyato linawene. Pitakutan dering bansa, ing lagyo ng Ginoo, at ding sablang ari, ketiking yato. Pitakutan da, ing kayang upaya. Potang italakad ng miyuman ng Ginoo ing Siyon, ipabal na ing kayang degulan, dalong daring misasakitan, kayang pakiramdaman, at panalangin da, kayang tingiran. Inginu tinandoya ibat banwa, ingyato linawene. Isulat yu para karing daratang alahi, ing depat ng Ginoo, ban pati ding epamibayit, munyelang kapurian. Karin ketang santuaryo na banwa, ing Ginoo tinandoya, iba't banwa ing yato linawene. Ing saingising ding makasukol dimdam na, at ding biyatulan mate timawa nala. Inginu tinandoya ibat banwa, ingyato linawene.
Ako yung dalan, yung katutuan at imbiye, nga naning Ginoo. Alang malyaring midas ngig pa, nunemo king kapamilatan ko. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nang migsalita, lumapit kayo kanako, ikayong sablang mapagal na, at mibabayatnan king ke kayong pupusanan, at ako dinanda kayong kapainawan. Pusanan niye ing paud ko at magaral kayo kanako, pablas ang mamukot mababaalog, at makatuklas kayong kapainawan. Mayan idala ing paud ko, at eya mabayat ing papusan ko ke kayo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamo po at makiramdam king homilya. Pasibayo po mayap at magrasyang sisilim ke kayungan. Mayap at magrasyang sisilim Palapakan tala po ring miindo king arapan tamo. Pakigrityo po ring kasiping yu, pakisabi yu karela, salamat king Diyos. Ay rugo katamad da, Ginoo ko. Ulitan tayo po, salamat king Diyos at kasiping da ka. Deta po nga nilawe ka rin kasiping da, palagi ko ito, buriring kasiping da. Kaluguran kong kapatad, kaniting kayaldawan pag masusyantaya po, ing neto nga kapigaganakan king Nuana Virgen ing Our Lady of Mount Carmel. At makanyan mo naman masanting yang pamikatago niti, kaya katamo uling kaniting aldo. Kaya betala mo naman po, king arapan tamo, ring malalarawan na ning Santo Cristo del Perdon, ampo ing Virgen de los Remedios. Mekad, eko po balo nung atina kayong karanasan kareng mapilan kareng kakaluguran or kakilalayo na atin kayong kakilalang tao na neng minsan balo yun na ing magkasakit la o magkasakit ya, balo mo na ing mababayat na niya, balo mo na ing magkulangan niya at atin yang pagdalanan. Pero ing po-project na pamurin ke kayo o ke ka, yapin ing agyuna. Ne po. Dinanda kayo pong example. Atin ko pong meto nga kaluguran, as ne po katas alub. As ne po katas sa pride. Palagi kong sasabihan kaya, as nakakasikasakit sopan. As nakakasikasakit abayan ang pongan tabayanan. Balo mo nang magkasakit ka king biye, balo mo nang magkulangan ka ngako, pero kabisang pasaw, kabisang manyawad, saw, kabisang lumapit, karetang taong balo mong makapamye, keka, kabisang lumapit, karetang tao, anong no ka rin balo mong atin lang ay biye, keka, ampong ayabayan da ka. Dengaus po kareng makanita, matas la, pride, ne po. Masyado lang matas panlalawi, king sarili da. Kasi bakit? Uling isipan da, ing agyuda na. Ing isipan da, baluda na. At ing isipan da, agawada na ila mo.
Kaluguran kong kapatad kang Kristo, kaniting kayaldawan king kekatamo mi pasyagay banghelyo, aliya po makaniyaning panagkat na kekatamo ning Gino. Nga na ning Gino king mi pasyagay banghelyo, lumapit kayo kanako, kayong sablang mapagal na at mibabayatnan. Dinanda kayong kapaynawan. Lumapit kayo kanako, nga na po ning Gino. Buri ng sabyan, ing Gino kaniting kayaldawan, masala ng panagkat at pabalo ke katamo, na ikatamungan amekad magkasakit, mababayatnan at emayaning pupusanan, agkatana katamong lumapit keya. At king pa maglapit tamo keya, karintaya atagmuan, ing tune kapaynawan, ababyena ke katamo. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, kareng pinandit anong nuka rin ikatamo pupusan tamong miyayaliwang problema. Kareng pinandit anong nuka rin ikatamo atin tamong miyayaliwang sugat adaralan karing biyetamo. Kareng pinandit anong nuka rin karing pangatao tamo eta na balo nung makanano tala ibuat din kay katamong sariling kainan at pamagkulam. Sana etamo kakalingwan ing lapitan taya ing apong Gino. Uling iya mo bukod ing makasaw at makaibiye tune kapaynawan kay katamo. Amen? Hello? Ay Ginoo ko, matutod na ko puwata. Pakilawe yo po rin kasiping yo. Sige. Pakisabi yo pong masikan karela, lumapit ka kay Jesus. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, ing panagkat na kekatamong masala ning Ginoo kaniting kagat panapunan, na ang tunay na kapahingahan ay hindi pagkawala ng problema, kundi ang presensya ni Kristo sa gitna ng ating mga pasanin. Ulitan kepo, ang tunay na kapahingahan ay hindi ang pagkawala ng problema, kundi ang presensya ni Kristo sa gitna ng ating mga pasanin. May kaluguran kong kapatad kang Kristo, marakal ke katamo ing manintun tune kapaynawan. Mekad potang bisa tamong kapaynawan ing gagawan tamo, de nga liwa magbakasyon la, de nga liwa manintun lang tula karing babyena ning yato, karing karelang pera, karing karelang kasakatan, o mekading aliwa karing libangan da. Pero kayari na niti, nung lawen taya ing biye, bala mo wari, mapagal pamurin. Bala mo wari, mabayat pamurin. Bakit? Dahil ang pagod ng tao ay hindi lamang pisikal. Tandanan tamo po, ing pagal eyamu king kekatamong pamikakatawan. Mekad, maralas king biyetamo, papagal tamo emotionally. Papagal tamo karing relasyon tamo karing aliwa. Papagal tamo karing pamakyabe tamo karing pamilya tamo. Papagal tamo karing pamakyabe tamo karing kaobra tamo. May kadingaliwa papagal la naman king karelang kasuyuan, king pisamban o king komunidad. Dapat kaluguran kong kapatad, kaniting aldo, na sinabi ning Ginoo kay katamo, naking pamanlapit tamo kaya, midayula reting bageng areti. Ing sinabi na, lumapit tamo keya, ban kanita, tagmuan tamo, ing tune kapaynawan. At king pa maglapit tamo keya, naburing sabyan, dadayun na ing sakit at beyatan. Nune, papakit ng masala kay katamo, naking pamanlapit tamo keya, makyabeya, at makisanmetong ya, king pamamusan, kareting beyatan, areti. Ang kapahingahang ibinibigay ni Jesus,
ay hindi ang buhay na walang krus, kundi ang lakas upang dalhin ang krus ng kasama siya. Kaya sinasabi rin niya king kekatamong ebanghelyo nga na, busanan niya ing paud ko at magaral kayo kanako. Uling mamukot, mababa at lub, at makatuklas kayong kapainawan. Tandaan ng tamo po kaluguran kong kapatid kang Kristo, kapag kasama natin si Kristo, hindi nawawala ang krus. Ngunit, hindi na tayo nag-iisa na nagbubuhat ng krus na ito. Kaniting kayaldawan, masaya tamo, amitipon, arapan dareting mal-alarawan, kingarapan tamo. Ing Nuana Virgen de los Remedios, ampon ing Santo Cristo del Perdon. Iting pamandalo na ning Nuana Virgen de los Remedios ke katamo, paganakana ke katamo, na tandanan tamo king bietamo, malyari tamong pasaw king indo, para ban kanita, retang beyata na pupusanan tamo, ilapit tala, king kayang anak, i Kristo. Tandaanan tamo po, king kay katamong biye salpantayanan, naman midayo ing beyatan, ampon kasakitan. At suya ing Nuana Virgen Maria, para ban kanita, abaya na katamo, para ban kanita, sopa na katamo, eman king pamamusan tamo, nune ilapit na katamo mismo, king kayang anak, ing Santo Cristo del Perdon. Kapag tayo ay pagod na, hindi niya sinasabing, ako ang solusyon. Sa halip, itinuturo niya ang kaniyang anak at tila inuulit ang kanyang sinabi sa isang ebanghelyo nga na, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ewari po, king meto nga ebanghelyo ng San Juan nga na, anyang migkulangan alak, king kasalan, king kana nga na, gawan niyo ing sablang sabyana ke kayo. Inaakay tayo ni Maria sa paanyaya ni Jesus ngayong araw na ito. Lumapit kayo sa akin. Kaya tuwing tayo ay lumalapit sa Birhen Maria, hindi tayo humihinto sa Kanya. Inihahatid niya tayo kay Kristo, ang bukal ng tunay na kapahingahan, kagalingan at pag-asa. My dear brothers and sisters in the Lord, maaaring marami tayong dalang pasanin ngayong mga sandaling ito. May kadengaliwa mintala keni eno man maya na pakiramdam. May kadengaliwa mintala at may masyal kaniting pisamban, daralada ing tula karing pusuda. Dengaliwa may kadaralada ing problema king pamilya, problema king karelang pamikakatawan, king karelang kabiyayan at king karelang bukasyon. O kaya naman dingaliwa ring karelang sugat karing pusura. Kaniting kayaldawan paganakanan ning Ginoo, lumapit tamong agnanagnan keya. At king pamaglapit tamo kang Kristo, abaya nakatamo sana ning Birheng Maria, ban kanita, takman tamo ing tune, kapainawan. Sa piling ni Jesus, gumagaan ang pasanin. Sa paggabay ni Maria, hindi tayo naliligaw ng landas. At sa kanilang pagmamahal, natatagpuan natin ang kapahingahang matagal nang hinahanap ng ating mga puso. Kaluguran kong kapatid, naman marok ing papaynawa, naman marok nung tuknang at magpaynawa king Dios. Tandaanan tamo, potang papagal, tutok nang. Potang mababayatnan, tutok nang. Potang magkasakit, tutok nang. Pero, abaya nakatamo ning Nuana Virgen Maria, papunta king kayang anak,
bantak mantaya, ing tuni, kapaynawan, king biyeta mo. Kaluguran kong kapatad, kaniting banal a misa, o yan nga nyawaran tamo king Diyos. O yan nga nyawaran tamong grasya, kaniting pamanyembata mo. Para ban kanita, maging mayan, ing kekatamong pupusanan, eman midayo, eman milako, pero ating pamaglakbe mitmong katapatan. Amen. Talakad tamo po para king panalangin ding malda. Pakamalan kong kapatad, ding Diyos, pepakit ning maragul ng lugod karing taong binukod na para king kayang sarili. Mitmong tiwala kaniting belwan nga tamong sumabi kaya, Ginoo dinan meng kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. Ulitan taya. Ginoo, dinan ming kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. O may payan Diyos, o maglalang, keka magmulaing sablang bage, tanggapan mo yung pamagdaon mi, karing kekang sarili, at sablang at yuke kami, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo dinan meng kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. Pasalan mo kingas lang ng bugtong mong anak, Yesu Kristo, at siran mo yung sablang bagay at yuke kaming makayungyong king dewakan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo dinan meng kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. Sakupan mo yung kekeng pamiisip, amano at dapat, banding biyemi, maging kalugod-lugod la keka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo dinan meng kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. Ipanalangin mi na ring maralas mi nga kakayarap, panuwanan mula, pati na ring karelang kamag-anak na kaluguran, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo dinan meng kapayapan at kanuwanan ining kekang balayan. Ngini po adwan tamang salitang kapagnasan. Ginong Diyos, kat mon moring puso mi, kingaslag ning kekang pamanyubling mebye, bakeng mikabus king dalumdum ning kamatayan, papunta king biye alanganga, kapamilatana namang Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kapatad, baning kanako at kay kayong daw matanggap ya arapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ng Ginoo, iting daon karinggamat mo. King kapuri ang pon kaligayan in Lagyuna. King kasaplala tamot ni mabidog ng banal na kapulungan. O Diyos, say pami, ing pami katawan ng tao ning anak mong bugtong, makaibiyesa ng maragulatedagan ke kami. Antining king pangabait na, may bawas sa linang nunebag kusya pang lalong mi pabanalan, ing nuwan na indong Virhen Maria. Idayo na sana ke kaming sablang dungising kasalanan, at papalyarya na lang makatula ke ka, deting yayampang mi. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabe ke kayo, At kekan timurin. itasyo ring pusoy. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pom matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos sing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampong lukarin man. Banalay pa Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pinili me ing kalinis-nisa na Virhen Maria, ing indo ning anak mo, maging indo at talasaup ding talasal pantaya, banlalam ning pamanampun na, alang takot miyang apanlualo, pakibalan ing kasalpantayanan, matatag kalawat king turuning apostol, at sumulong ligtas karing bagyo ning yato, angga king misadsad kami king tula, ning syudad mo king banwa. Kambening matapat alugod, kakantami ingalangangga mong kapurian, makyagom kami karing upaya ning banwa, king matagumperang dalit at ngamingan kakanta. Ikapi ning banaloy pa, ikain sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtog ning espiritu mo, antimoing titi pangambon kareting ain mi, ban pabanalanalat para kay kami gawa na lang katawan,
ampong daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila ni at bayo na kusang loob, dinauning biyena king pamaylasa, ampon kamatayan na, kinuwaning tinape, pepas salamatan na ka at pinuri, piras ning tinape, dinuwang ni iti karing disipulo na nga na, kunan ni iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, ami daon para kay kayo. Makaniyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuwang ni iti karing disipulo na nga na. Kuwanan ni iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ing daya ko, ing daya ning bayo ang ponalang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Mipuriya ing misteryo ng kasalpantayanan. Iniyangin ang gaganakan mi o mapamakalulong ipa ang kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Daraw mi akekay ting tinapen ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kekaing pepaliarian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo, king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meo ipa, ing banal kapulungan mo, makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Leo kalibing apat ing papami, at Florentino, at Pasiano ring arsobispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula din sablang mayaw na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening Nuana Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering Nuana Apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apo riyan ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayam, ipang mayupayang tutukagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
Anting meto nga pamilya, manalangin tamong yeni, kay panalangin at tiro ng Jesus, kakatam. Ikabos mo kami kay sablang Maroko, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Baan king kasaupaning pagkalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipa ni kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan kay sablang kaligaligan. Kabang panay inampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling ke kayong kariyan at kayo payan ng poindigaya manggaman king ngalananggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Ay mula sana babalikdan, ding paulit-ulit apami kasalami, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, layo na ing pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang puan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man ke kayo. At kekan timurin. Ipakit tamo ing mikakametong tamo, king wagan ing kapayapan.
Kaluguran kong kapatad, niyo'y Kristo, ing Kordero ning Diyos, iyang milalako king kasalanan ning yato. Yaing Diyos sa magkalubtune kapainawan karing biyeta mo. Mapalad tayang tanggapan kaniting banal apa makinabang. Ginu, ek matampang tanggap keko. Dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ngayon tinggap mi ay maligayang sakramento. Pagkamalan mo kami sa naking pakalulu mo, bani kaming mitutulak king fiestang kapigaganakan, ning Nuana Virgen Maria at king mapamakitulad mi kaya, mga intulit kaming maging talasuyo ning misteryo, ning pangakabus mi. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po sa guli. Buri ko la pong pasalamatan ding ganaganang mag-sponsor kaniting banal na misa. Ring kakatamo pong kapatada manuknangan king purok 4 at purok 5. Palakpakan tala po ring kerelang kayong sarili. At makanyan mo naman pasalamatan ko la po ring alang sawang susuporta at mamye kaya tinanda, ban kanita maging makabaldugan ning pamandalo da, ring Nuan a Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon keniking kekatamong sanktuaryo. Pasibayo po bukas, panagkatke po ing kekatamong banal na misa, king oras sa 5:30 p.m. ne po. Pero bayo po ing misa, kalupan na po ning sadya, at intamo pong 4:30 p.m. Exposition, at kayabe naniti ing pamagpakumpisal ne po. Retambisang mangumpisal, maranon tamo pong datang from 4:30 to 5:20 ing kakatamong kumpisalan keniking arapan ne po. So, hoy tamo po, dakala salamat kay kayo, lalong-lalo na retang menibatan pa, karing miyayaliwang lugar ban kanita, makapakyabe kaniting banalamis, sa palakpakan nyo po yung sarili yo. Talakad na po. Ingino mantabe kay kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos. Sige pa, ating anak, ating banal na Espiritu, Amen. ikakatamong banal na misa mi daw ne, umeta na king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Viva Virgen de los Remedios! Viva! Yan po, kanta tayong dalit para king Mona Virgen.
Love.